kita sebelum bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya lagi maki pas nak turu pusatku apalagi dia tuh maki pas. Iya. Tapi di sujud terakhir tapa ibu ajat takka iulut sebelum tailau khusus ya kau Allah taala. Ini tempat pertama. Agayaro Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni siyaratal harumat. Amalkan ke ini bunda. Ini gamanon rui barakah. Kita coba-coba Kita coba-coba Pak amalkan ke dalam sujud terakhir tak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni siyaratal haramain. Tempatnya lo tetap cuy salawat insyaallah. No bikin pun Allah taala. Dek minyak tu nangka tayo khusus ya ko pun Allah taala dek minangka. Tulia mi roy pau kuang kadui. Ko pure masang kita insyaallah. Iya. Ya lah miro tapi dia nangka ni lo ko pun Allah taala secara khusus. Inilah tempatnya ternyata Pak. Napudang itu paham tata. Ini yang pertama. Tapalan ni? Tapahan ni? Tapahan ni? Ustaz! Wadi kata bahasa hobi, wadi. Iya. Nasa boleh Ustaz. Pul ni memori Ustaz. Masulan ni memori. Iya kumilo ya apa itu bahasa rakyat Ustaz. Silat dah ni. Sekarang tapi tapak bahasa Indonesia bawah ni, tapak bahasa Ogi bami, tapak bahasa Enrikan idi meni. Melo kipak bahasa Inggris idi meni. Cuma aja tapalle to lila Pak Ibu. Nasa magi ya ko tapalle to lila ada selain dari Al-Quran, maka di nasa sampajang. Jadi kuang ke bahasa Ogi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilalah sampajang, di nasa sampajang. Jadi ilalang hati na. Allahu Akbar. Tabaca ni doa sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Akatallu. Tabaca ni ilalang hati. Ilalang hati. Di kulit Pak Guru aki nasaba ilalang hati. Ilalang hati ni. Agak tahu dari. Iya, tapamat tu ilalang hati tamakada buang. Tapaloang ini kasih dale ku buang. Tanah podo manawat di masyara ko dua tanah haram Madinah makutu per Makkahul Mukarramah. Ini yang kita mohon kepada Allah. Iya, paham ni? Iya, jadi mohon ya. Tuma baca na doa teman dari Pak. Yang kedua, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Sinin na jamaah-jamaah Bapak Ibu. Melo kilo kantoroe, melo kilo kalunge, melo kilo darah sebelum berangkat bekerja, tidak mau kihajulu, sinampak. Tailaw yoko pun Allah Ta'ala secara khusus. Puang, tapak barat kay kasi jamaah-jamaah kantoro kupangi, tapak barat kay kasi ada lungan kupangi, tapak barat kay kasi ada raga kupangi, tapak barat kay kasi dan kangan kupangi. Ajak muale taro-taro mo puang sebelum mulai ke tanah harammu Madinah makutu per Makkahul Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Apa kijok? Inilah permohonan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang kumilu kinuk di Makkah. Oh. Tapi pada itu lima tadumi maka dia pakai ceramah Kak. Jangan sampai yang berapi-api asa bapak-bapak ibu-ibu. Bapak-bapak yang itu lima tak duka tu ya Pak. Ini permohonan yang kedua, jalur khusus untuk bermohon kepada Allah. Kemudian yang ketiga Pak Ibu. Sebelum matin rokimatu Bunda Besti, buka Al-Quran. Ya sama nama kita baca Quran. Kemana moga Quran kau boleh? Embo itu taruh di lemari atau di laci atau di meja? Oh, kusang atau di lemari. Oh ya. Pak biasa tuh dia tuang kakurang puang tadi biasa kakurang. Ilalang lemari pa na masuk kurang malangi. Kusutoy. Ini nyampai makaraka amboy tataro. Matus sebelum tidur baca ki surah Al-Waqiah. Surah Ar-Rahman, dua surah. Ar-Rahman lanjutkan dengan surah Al-Waqiah. Insyaallah Bunda istiqamah ki baca.
Insya Allah Pak istiqamah membaca 1 bulan. Nuk bini pun Allah Ta'ala lumaka. Amin ya rabbal. 1 bulan kita baca pasti ulang kita baca bunda. Dek panok bini pun Allah Ta'ala lumaka. Tambahi surat tanah. Apa ya? Kita nih. Tambahan namanya rukun tapi tambahan namanya. Insya Allah istiqamah kita napaluan widalik tapungan Allah Ta'ala. Inilah jalur khusus. Iya. Jadi itu rewasi joloh. Supaya lupa jam 9 to paja na dek. Dek itu perjanjian joloh. Jam 9 paja nih. Oh iya. Jam 10. Tahamok juga lah tuh tete 10 sidi. Tahamok juga. Tudah nih mel karewa ya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alena ya almarhum hajja kamari tomatwatai tersenyum sipu di alam barzah. Amin rabbal. Masya Allah. Maka ya alena almarhum kanjang pagajib pale onrome. Masya Allah. Kenapa? Beliau sudah menikmati kebaikan pahala yang pernah dia perbuat di dunia. Luar biasa apalan natulay Makkah Pak. Nigi tahu mas sempajang o masjid Madinah. Akati semua. Mesak kali. Kasi masa mesak kali. 1 kali. Piseng kali besti. Nigi tahu mas sempajang o masjid Nabawi Madinah. Piseng. Iya panapada apalan na yung masampaya ko kabir akka 10 pisabu pisemi ako madina akka 10 pisabu ako masampayang isa ki ako madina piseng akka 10 pisabu masampayang isa ako mas di apa sangan natin Darussalam kabir akka 10 pisabu ba. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, Masya Allah, piseng mesak kali masang pajang isa kioko Masjidil Haram si DP nak kapai. Masya Allah at kasiratu pisah bu masang pajang oko Darussalam kabere Pak at kasiratu pisah bu tak kali-kali gare Pak 100 sebu dibagi 360 apa itu 360 sama dengan 277, maka dari Pak Matematika bulatkan Ustaz 278 270 arwah tahun masam pajak isa tolong kok kamere sisa masam pajak isa oko Masjidil Haram apa pada apalanya Bapak 270 Masya Allah. Makanya saya sampaikan Pak, apa sekali itu Pak Maka 270 arwah tahun masam pajak isa at kasihaga ki masam pajak oko Madinah at kasihaga ki masam pajak oko Masjidil Haram. Itu wajarlah ketika kata Allah janji saya surga dan matimu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tusukuru Pak Yeroporelek jadi tanah Makkah Pak tusukuru lo sikipa khususkan Pak beribadah di tempat itu. Jadi sudah malabik ko na niya tua-tua malabik kong kay hadir. Jadi alin almarhum sekarang almarhum hajja kamari enjo na mate. Enjo. Tas mas enjo. Iya. Deno mate. Karena kita ini semua manusia Pak dari alam arwah dipindahkan ke alam rahim besti. Selama 9 bulan 10 hari. Angkat wa seraulang. Angkat wa raulang. Angkat wa 7 pulang. Angkat wa 2 pulang nih. Berana penting. Dari alam rahim. Allah pindahkan lagi ke alam. Ya mau dunia itu mesti bahasa Arab. Dana singkat artinya. Singkat.
Ayo, singkat artinya. Jadi nyo memang tutup may kulinon nyo. Bahkan apa kata Rasulullah? Inna a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umuruna umatku antara 60 dan 70 tahun konye. Benengnya ase kipa ibu, ase. Opa. Ase. Ya bobo. Oh bobo sangat nate aja. Beneng ibobo kipa okonye. Sangking-sangkingan na nabobot okonye. 60 dan 70 tahun. Tahu. Saya nyurut aku. 70. Wah, lupa ya gimana kalau mau. Ini bang. Baik. Sampai mana sengat nato kami. Ini baik masya Allah. Pasti ada amalannya. Wih, si tahu manis. Si tahu manis. Oh, nih Pak. Kalaupun ada yang 70 tahun, maka Nabi tafakalil cek delak demi. Cek demi. Oke lagi hadir paling itu nih teman-teman tay. Oleh nih pasti. Arwani puluh nak petang kali nih. Iya, pada. Ya po protokol. Wais, sampai 25 tahun. Kalau mau apa? Tapi Pak, iya ko anan ni puluh na tahun ngumuru Oh, ni cawe lah. Aja nah, ternyata kita ini yang sudah berumur 40 tahun Pak Ibu. Umur 40 tahun ada seruan dari langit. Seruan dari langit itu setiap hari. Apa kata seruan itu? Hei, kalian yang sudah berumur 40 tahun, bicara ini matianmu. Maka siapkanlah kematianmu itu. Kata seruan ini, dek, ini yang kalinya. Njok na yang kalinya. Ya, njok na sading. Masya Allah. Iya, njok na sading. Tayo pa rin, maguru-guru tuh, katanya mabasa patin njok. Iya. Njok na sading. 40 tahun Pak. Makanya ko 40 ni taong ngumuri pa na daw patamas sampayang. Oy, may kaluto-luto po. Akarami maka ako kiroy. Asti. Iya lagi na. Di na may tanah ko korbat to. Ampay tuli hati-hati ka. Iya ko 40 ni taong ngumuri ng nyo o patamas sampayang. Sabi pa, aring araki. Ayo. 50 tahun umur mundawe tabi saya selalu sampai 10 ni tahun umur tabi papiso ni mat jogi-jogi ko ang kalekto. Tabi tayo tabi ni undami nampak kamarali. Alin ni apoy besti alin ni apoy nana alani pura tu ni. Mi cawe ni undai mi cawe. Apalagi konan ni pulau na taong ni yes di manisin na lalala. Pili melato jogi. Kuang kailet to. Cek din to. Kuang kailet to tulisan mga tulong asumbal lagu papi sa uni. Olo yan natisilo da mo para kay. Ko di abesti papi sa uni. Ustaz, dilarang ka berjoget, sas tidak dilarang bunda. Di na chat tayo matjoget. Iya. Tapi dianjurkan berjoget di depan suami. Barang siapa seorang istri yang membahagiakan hati suaminya, di waktu melok nama tindro lakain na berdandan di depan suami, bersolek di depan suami, cungkir balik berjoget di depan suami. Tarik bunda. Berjoget di depan suami bunda, bergaya di depan suami. Maka kami nama kutana bapak kumamode ki, magi nasabade nang katamu dia. Dia nang kata gayang dia kan aku. Dia tuh kagak ibu eka bang. Kong kayo.
Oh, kay pantasan ito halo na to. Paya ya. Pada dito ko tambay jo 5 menit. Tapi pa ibu. Di. Ayo. Bergaya di depan suami. Bahagiakan hati suami, Bunda. Barang siapa seorang istri waktu melo nama timur lakain angke koyolona lakain bahkan kata Rasulullah disunahkan seorang istri itu memakai pakaian yang paling tipis. Disunahkan memakai pakaian yang paling tipis, Lesti. Ustaz, nega agak pakai yang manipi, Ustaz. Tisu tala besti, tisu na tempe. Nalagkay tama to, jite. Cuma nalagkay na bali bola, Istri yang semacam ini insya Allah nanti di yaumil kiamah akan dibukakan pintu surga oleh Allah. Bebas memilih pintu surga mana saja yang bunda-bunda bestiku masuk. Apa? Lagi tamat surga bunda? Mulai malam ini berjoget di depan suami. Ustaz macuan, Ustaz aja tuh mak kita macuan bunda. Mak kita apa lagi? Nasi cek kini tadi. Mak kita apa lagi bunda? Deh, nabo. Apalah po nama kundraye tanya ako sampajanna. Ayo bunda. Apalah po ta bunda tanya ako puasa tanya. Tanya ako haji, tanya ako sedekah tanya. Apalah po nama kundraye tanya angke ko bapak-bapak monro. Makanya milau tulung ngak bunda besti ajak tasalai wiburi na bapak. Iya pak. Angkai apalah po ako. Apa nang kau Ustaz? Tangkalinga bunda. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan makanan suaminya, natongkukan yang Andre na lakay na, angke lakay tak besti pole kantoroe, angke pole oko zaman na agalungan na, oko darakan na, nanre itu nanre tapas sadiangi, itu lebih bagus pahalanya daripada melaksanakan haji dan Jadi kode patahun lelomang kabunda tade, cukup siapkan saja bapaknya. Andre na opo ya saya nami jangi. Teh. Apalan na to na? Iya, napa de napas sajang. Kada iya. Ayo bunda di. Luar biasa pahalanya bunda. Nanya to na di makunray makupe tapi tani opo kabere. Ni okom itu bulis we. Oh, tak bulis. Okom malaling. Dito kata malaling. Oh dia. Okom malaling. Oh, tak malaling. Okom pendrang. Naya to nama kunrere masya Allah angke kasih lakain angke kasih bapak ipole majam angke pole kantor. Sayang, mboki. Indah ini kasilakan lopya malupo ka dyan na sayang onang mo paile ko pasadiak itu nandre manaso nito at kadua si bapak kandreng ilalang itulah Marie ya pamura ko man rebisay panewa ang kasama ko kabere tabi padi milau tulung ya kong kamakunray makuro ko kabiri pa milau tulung apa ajat tasalay pa ajak pa milau tulung apa ajak yaki palo sas tatambay sisig nagari. Barang siapa seorang istri yang menyiapkan air minum suaminya, kode gaga kopi teng, kode gaga teng susu.
Susu Prisimpla. Baik susu tepu. Ya kotain susu, cukup air putih saja bunda. Tongku-tongkukan ya saya namanya. Angka bapak boleh kantor, angka boleh oko galungnya. Nah indung itu eta pasayangi, itu lebih bagus pahalanya daripada melaksanakan puasa sunnah 1 tahun lamanya. 1 tahun. Wah minum nih. Masya Allah. Nah sama tanya aja iya, wah si kaca ku pasayangi lakai ku yang boleh si galong salah. Wai pu, tunggu kalau sih namanya deh. Obesti, pas diamnya Andrena inunna tajagaiwi. Insya Allah aku tajagaiwi Andrena tajagaiwi inunna di itu nama masuk mandre. Dia kan aku apa? Iya. Siapkan, sajikan selalu makanan yang beliau suka. Insya Allah dia natukan mata-mata sadiwa. Berikan dia bergaya dengan luar biasa di natunaka kita sadiwa. Dia kan aku apa? Semangat ngopi Iya natunaka kita lah kita bunda sadiwa. Dia nang kata yang ni. Tulialan mira baju dasar na pakai. Alungas nih. Nasa makan jadi nasa baju dasar sama kacak itu ni macak na sa sope. Pole ni samping gore kalipana. Pole gore. Macak mi mabesti. Wajar ke kita lah kita saliwa. Tapi ini topa, ya kumelo ki pacanti ibeneta ongkosoki wi. Itu dikienge cantik na beda kecil fi. Ongkosoki wi. Iya. Aja tak seke kangi, deto ka toma seke apa? Deto ka urang seke ko kabere. Ya kuang ka urang seke ko kabere bunda tabi himilo tulung aja taparakai. Aja taparakai. Bawa ko tu jembatan na Malaling. Jembatan na Malaling. Kung nadapin ni tangana sukangin niya. Digaguna-guna na turang seke. Bahkan salah satu penyebab seorang laki-laki disiksa dalam kuburnya karena dia kikir terhadap anak dan istri. Apa? Opa. Salah satu penyebabnya laki-laki disiksa di alam kubur karena dia kikir terhadap anak dan istri. Iya panapasu idoi na yako maki gue proposal ba nina. Pak, melo kalau pasai, melo kamali tempe. Siya galina 5 melo kamali kaji siya galina 10 melo kamali bali siya galina 20 yang kedua 10 5 ang kalmo to jurane makor budi. Mapatos ini boleh. Iya angka menurut cerita. Tabe pai, masulikang itu iti layi na idi yako sekki yako benit. Masulikang iti layi siya galina iti layi yako enreka. 40 sabu mga di. Iya kuloy pengadilan agama benit apa. Siya kami namaja pak. 10 sabu pak sebagai uang pengganti. Maka jatuh talak 10 misal pak. Alin na iti 40 sabu berarti masoli iti lain na idi pa. Kasus di pengadilan Pindrang Pak. Iya. Bahkan perceraian Pak didominasi karena persoalan eko. Mega mau dinalkan na tapi se. Maga ki. Melo ka masaros. Maga kita masaros. Ide na kulle sa siaga niya na tajajan na sa talo di. Talo niya na najajiya. Maga ki aja tapakan jaga na sa ide na kanjakan. Natapi sa din na ustaz mo. Tau seki. Pai. Ternyata penyebab perceraian di pengadilan agama Pak, salah satunya adalah sek. Napatama igugatan na nawaja 10 sabtu.
iti layo patapulo sa bupa. Tabi. Iya. Ternyata itu rane seke bunda tadi makana makukuman nang. Pada zaman Rasulullah kami menapalito seke urane seke yang kana. Yang kana bungit. Bayine na Abu Sufyan Hindu. Assalamualaikum. Nalaw inabita. Assalamualaikum. Makanya nabita alaikum. Dong kareba. Nabita kami naman ko tanang. Ya Rasulullah, wat di gaya labi na nakaya na mudi na kudang. Tangkaling nga bunda. Magkarima ini na Musofing ya Rasulullah, wat di gaya labi na nakaya na mudi na kudang. Aga na sa nabita. Wat di. Ya ko sekkei. Ya ko taman ni wesewe, lo nakicoro-coro dong pe na besti. Ya ko si ratus sa, ya ko si di juta, alam mo si ratus sa Magtaro ni lo pasa apa sangan nate pasak kabere aliyang ibale besti bale baronang bale cepa bale katamba bakar rica-rica hidan kan di meja makan ang kaniliso la sekke apaloy-loy Weh sayang lopea weh sayang angka na tu pasta diang elek mopi loy nabuka cantik manis sambungan na cerita. Lo na buka la seke. Sayang, kanja pala pakan remo soibe. Udan ni besti makana makan jak memang tu bodo ikut ci. Enggak suruh ko seke. Dui itu. Ini tahabe pa. Jadi suruhan seke pa pada zaman Rasulullah kayangan. Iya. Ang katutu cerita orang seke unda, deh. Tapi pun kita kalau mau cerita orang neseke, aja kita micai. Di angkat cerita orang neseke, jasa tu toriolo taya kuang kata munna bayi nak tu lagi kuda kurang. Tapi narunti orang neseke, cerita ni lapen na nagorai benena. Sayang, palamo, makari benena di kagak bola. Terus kosiki. Maik tamat cerita lapen na, ang bawi Tuhan, wai kula. Mari! Ini suruh kosek. Mapakasir-sir na sa gura-gura ko ilun ataw. Iya ko tama ka na tungkat to ilun. Natajang yung common rin na gordeng besti. Makari yung bukot tama. Kukat. Apakasir-sir lak na sa ko ilun ataw. Ilasik. Melo manahate metamu pa. Nasamboy tu ese. Kau ilalaki pa. Ang kapoy ba hindi na matajang common rin na ordeng. Tama yung rotamoy. Makalaki na gagagol. Mapanero tamoy. Ibu. Pero gagulat aja tayo takanto. Lip ko makasitemi. Salah kanto ibu. Nasa ngilakay. Jadi tabi munda besti ko ang katamun nalakay ta. Tandra-tandra ibibajun. Salah kanto gamat. Caritan atau seki. Jadi, apa ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tulis si luang hati. Aina ma takunu yudarikumul maut. Uli mamaniman yang tidak serah. Maka ko Allah Ta'ala aina ma takunu yudarikumul maut. Kemana pun engkau berada kata Allah, yudarikumul maut. Kematian akan selalu mengikuti. Jadi aja natelaw yung mati ang bunda besti. Aja natelaw yung mati ang. Nasa ba ibu-ibu itu mega tong bilaw yung mati ang. Yung kumasusa ni pakalinuan na. Nasa kayo! Kumakuha ni pakalinuan. Wala bila man ni mati. Biasa juga. Hindi makutan. Apalagi kumacan rito ni Lakin. Kulimelo ni mati tu. Aja telaw yung mati ang bunda. Nasyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mohon kepada Allah, Allahumma ahyini makanatil hayati khairan li. Buang ya kumegadecin na papule ato tuhong ita patuka wa tawaffani na yaki kumegadecin na papule amat yang talam taro-taro ta ini lian di bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku nira daripada malampe na tamasitan kami. Kira-kira kagay tapilay ibu.
Bapak Ibu, kira-kira kayak kita pilih maponco tapi tamak mana daripada malampi na tama si tangan. Nah, mami. Hah? Malampi Tole mo enggak? Maksudnya paham mana mo ka masuk? Ay itu salah paham ni. Cara aman ni. Jadi malampi. Malampi na tahu mana? Saya khawatir dia tole. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, wikan almarhum. Aku na almarhum, tapi yang terkhusus sananya. Tapi ang kedua tuh kasih nata jangan alin na almarhum. Tama ko tayo. Ang boy itu anak na almarhum. Oh di belakang. Tapi pasti macam-macam di macam pasti kira-kira sa umuran ni 10 na taon.